Michael Big Eye bano bava ranking abana abato Rachel K simanyi Rachel Ray kano ka Felista ba fresh kid bonna banonze bakapeke. I know. Kati abantu bangi banonze mwana. Isimo yagalwa nze nagamba buli embera eno ku YouTube channel ya. Olaba nasalawo kano okuchuzinga okuva mu activism oyo wenaale. Kati ndi wa abantu kubanga nakolera nalemwe nendowoza abanupu banchawa selector David Avako yanonze Edi Mutwe Bobu Yanga sibamayina bamanya abana bali mu nupu bakwagala banja abantu bampandika bangamba regardless of politics nzonsanyusa mbira isma one kigambo kyo wangamba nongamba tino mubona nga bwe mwesimbyewo gwe otambuza ebigeno ita ko papa offices e kamuki wali kibaganda tewali kibangeraba Edi Chicken alinanye kamuki Edi Chicken kati atenze siri ambassador wa Edi Chicken nyendawo nagende ebusabala wa Bobby nataya kuba ku mukono wadde bagende yabalala Ismaila gundi agende ashbag kati agende yalabe kalewe zidomo agende olaba nobi yenini ya mumakali yajewa ku magezi kaye bino ne kadi choanze na cha independent kwa simenya mateka lwa independent kwanga mukulu tango odoi yaita kadeo kuchi candidate kata siba katoja manje yajja kadi ye nale ne kaye ya manje yaje ya nupu na yezo lo butamenya mateka nagambe ngeje tubitaddewo nga tebabyetegekedde tibalonze candidate kanzijenga independent oche chakwagisiza abantu ndiwazenga independent and of course siri mumenyi wa mateka nze ndi law abiding citizen tinewe bando pa lako wa Capital FM netwala ku CIA ekibuli